Ой, блядь. Слава Украине, Давай. слава России. Говори, слава России! Слава России! Снимай на видео. Слава России! Вставай! Rame beredar rekaman yang memperlihatkan puluhan pasukan Ukraina tertangkap militer Rusia. Rekamannya rame beredar di Telegram pada Jumat 30 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menyerah dan membuat pengakuan tentang militer Ukraina. Puluhan pasukan Ukraina diinterogasi sambil tiarap dan angkat tangan. Tidak dijelaskan lokasi penangkapan tersebut. Salah satu pengguna media sosial mengklaim bahwa para tentara Ukraina itu ditangkap di dekat wilayah Kharkiv. Diketahui jumlah pasukan Ukraina kini 8 kali lebih banyak dari pasukan Rusia. Dengan serangan balasan cepat Ukraina di wilayah timur laut Kharkiv, kata seorang pejabat yang ditempatkan di Rusia, Vitali Ganchev. В составе Украины. Ой, блядь. Слава Украине, в Давай. составе России. Говори, слава России! Слава России! Снимай на видео. Слава России! Вставай! Давай. Вставай! Кричи, слава. Слава России! Кричи! Так Следующий. дальше. Следующий. Гандон. ВДВ. Лайк. Слава России. Зеленского нахуй. Следующий. Следующий. Давай, слава России! Следующий. Слава России! Следующий. Слава России! Молодец. Следующий. Закрепляйте, закрепляйте. телефон? Улицу пополам, и вы на левом фланге проходите. Вставай. Слава России. Слава России! Да. Ложись. На колени. На колени. Слава Башкирии кричи. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.